Ka te hae te iwi kei te whiriwhiri hia te mana whenua o ngā iwi e toru o Tāmaki ki Mui Taroaro o te Kōti Teitei. Kua haria e Ngāti Whātua, te karauna me te roia matua o te motu ki te Kōti. Nā te mea hei tā Ngāti Whātua, kua raru tā rātou tono tiriti i te whakatau a te karauna kia whai wāhi a Ngāti Pāoa me maru tuahu ki roto i ngā kōrero mo te mana whenua o Tāmaki i te Kōti a Peata Melbourne. Kei te whakahea Ngāti Pāoa me maratuahu ki nā mahi a Ngāti Whātua. Kei te whakahea Ngāti Whātua ki nā mahi a te karauna. Kei te whakahe te karauna i nā ture me te pānga o e nā ture ki nā tikanga Māori. An agreement is reached that would restrict or alienate what would otherwise be mana whenua rights. What's the effect of that? He take tō maratuahu, tō Ngāti Pāoa, tō Tainui me Ngāti Whātua ki nā whenua o Tāmaki Makaurau. Engari e ki ana a Ngāti Whātua nō rātau ke nā whenua e kōrero hia nei i raro i te mana o Ahika. And we would say, look, we acknowledge sort of the primacy of Ngāti Pāoas, if I think in legal terms, mana whenua in other regions of Tāmaki, but not in the area that has been sought. Ko puke kaua me maunga whaunga wāhi e rua e tautohe ana. Ko whakatau nā kore me tiriti e Ngāti Whātua ki o rākei, he oe kai te whiriwhiri tonu a Ngāti Pāoa me maratuahu ki te karauna. Nā reira e whakaia nā rātau, he mahi whakaroaroa noiho nā whakahaerenga nei i roto i te Kōti. Ka puta mai te riri, ka puta mai te aroha, te ngāka māhaki hoki, kia hoki atu o mātou whakaaro ki a rātau mai. The issue is with the Crown. The Crown's processes. On the way, I think we have to acknowledge that resolving this issue has sort of implications for Ngāti Pāoa and Maratuahu. I nā te pātai a te kai whakawā, i tuku a Ngāti Whātua i o rātau tikanga mana whenua i runga i te kuare, i te wai whakai rātau, kia noho i raro i nā mana whenua o Tāmaki Makaurau whānui, ka hore rānei. The Ngāti Whātua perspective is that doesn't change mana whenua, particularly by Ahika. Doesn't reduce its rights. There are rights that Ngāti Whātua still has that need to be balanced and tested. He ori te tukuna o tēnā iwi o tēnā iwi ki roto i te āhuatanga nei. Ai mohia nei tātou ki taua āhuatanga. Ko tā Ngāti Pāoa ki te karere i te rangi nei, he take tāu tutu tēnei mō rātou. Aha koa te hua, ko te mārama pai nā tikanga Māori i roto i nā whakahaerenga te Kōti i te rangi nei ka tū hei tauira mō nā iwi katoa. Peata Melbourne, te karere.